Nyuma ya mieri ikathomba ya ntintikano ajandene ya kaunti ya Meru na nde ukirine bochokerete na urumwe kuoneka bobwizete kinya nyuma ya mbunge ya kaunti ya Meru kuringa kura ya kurita gitene ngabana Kawira Mwangaza ende mbunge ya Senate ya muonokia nawe munini wa Rais Rigathi Gachagua ajukia kanyaka ugochokaniri atongeria ba kaunti unanjira ya gwika michemanio na bore ya muthia MCA ba Meru na kinya ngabana nebetikanirite kirimanto mwanya jare kurita Nguge na narwa kirege Gîchunki ya siasa mwandiki wetu wa Ntito Muthuri Muriuki ni agutegera rugendo rwa guchwa there kaunti ya Meru. Nyuma ya siasa Meru kugwata monki na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kuona rigikarangine na agitire safari yawe na gukinya rutere rwembu marombe na njira mutongeri wa mugongo William Ruto ali na mtoto wa Kawira Njwari Juju. Biblia inasema blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Na kwa sababu sisi si watoto wa mashetani, sisi ni watoto wa Mungu, ni ombi langu Mungu atujalie na amuguze mheshimiwa rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Nyuma ya ngavana Kawira kuromba utethio kuma kiri mutongeri wa mugongo ajaneo siasa siambiri kujukia mukondo juu mweru. To move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3, gross abuse of office, and 4, gross misconduct. Wambere nyuma kaunti assembly ya Meru kugita igamba la kuinga Kawira ngugi nene nandi yarikire nyomba ya seneti kugita kithira Kawira kana kiri baba ingi baijo tongere bo Kawira bugukinya muthia indi aja nandi untu bubu bonekana bukigaruka uyo ni nyuma minister urimi mithikari nturi aina moroto jwawe njwa kuona NKUCHANIO ni kuthira bonekana obisinde bwawe bena ngavana Kawira na kire kiathingatirire ni minister mithikari nturi kuthiuthia ndiunga yawe Meru na aja onekana kiariria untu bubu pero kiwa anto bakaria wikanya makobi utemenyo ritorwa muntu rongi kana kage Meru natakiwa anto munyibe simiana na wikanya kobi mteko enda weta na uno ndo tena onde na tengo ene tengo side ya kwa lakini yangu bora mtu kulingana na mandate wene simwe mambo ya MCAS na kazi yao ni kazi yao ya kikatiba, ngavana kazi yake iko kwa kikatiba. Na kinyama kile msemanieji bonekana kinyabe na ngavana Kawira kama tuliacha na leo ulitaka kushwa kitino siasa ile tuli mwadhani na mgalimile tu ushinda na ndati kwa mashinani niweta Kenya mzima. Bwana asifiwe. Naitwa mudhari mare Kenya mzima. Nani mashinani na anshikilia no vipo mbele kuna. Kwa utuheshimiane tuwatanire na county government yetu watanire na assembly ya Meru kenda tugatedia kana kamili. Undu kire kiathingatirire ni ngavana Kawira Mwangaza kuona kwa kiri nyomba ya seneti. All the 11 members agreed and recommended to this house in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved or substantiated. Indikiri tindariri rionde ni kuonekana romba riria ria Kawira arombete kimutongeri wa mugongo William Ruto ni riarire nontu wengwa na ugure niwe watethererie Kawira. We just managed to do something about Meru because the governor does not have so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Aja nandi akia munini wa Rigathi Gachagua ngugi ya kuona MCA amona ngavana ba kugwatanira. The conversation with Meru leaders which my deputy is going on with to make sure that we support them politically. Gachagua aja onekana gwita gikundi kimwe akiambia na bunge gwita MCA na kurigiri na ngavana muthiene nandi munini wa mutongeri wa mugongo Rigathi Gachagua atirimanithia ikundi bibio bithatu obisine bwawe Nairobi na kwa ntuku ithatu bonekana kuria kurikania mono kiri mantu yeki kigina kia wand tibarabangi MCA baita ba consult ya MCA babangi na proposal irawe nacho bona kitheke theigetikirika county government waito consult na bongwa na babangi bona kithia
seeding ground kana mantera bakwirigira yakabwa ngwitikia the county government is careful kundiclare mbechira bakandiclare itike ku declare for the sake of declaring bakwenda gukora verify kithia mbechige the possible koyana aja nandi rware ruru rwachuro gwa ntuku kathumba indi mwingi jwa Meru beterete MC abunge mana ngavana choko bisine ya munini mutongiri mugongori kathika chagwa witana mbere na rware ruru indi mugaru na uju mubunge wekuru karambuka ilemia onekane na musemeno na MC ba Meru kiri mbunge yao na kira kionekane nyumene ni ngavana wa Meru Kawira Mwangaza akinyite aja kiri mbunge ya Meru nikenda bomba kuwatana na MCA Kiri rwao nibonekanire bakigweta minister uri mithikari nturi kuonania nari wa mbere kuonania ngwataniro iji igukinyanira na waziri wetu mithikari nturi minister wa agriculture bere president tugwitikaniria nande Meru tongerebo Meru ubwe kikao ndene state house bakereze thina cia Meru dakiri rwari rububu abunge ba Meru batareo kitumi nandi mutunga mukarigite abunge ba Meru konekana akiuga bateri kagita karangwatano ndathithagwa kutirare mubango ya ntewetikia mheshimiwa Kailemia kwa wari mtu represented mheshimiwa Kailemia represented ari wengwa as Meru County women representative na karari Meru nonto anga speaker rombori aketha ndi Meru na mbere talire bakwenda kuyukia ngwitika nari ngire bangi nari pengine mheshimiwa Kailemia thira Meru amara nari neje akujire inotumbia witness kimanto ya ikarika ntewetikia nika represent anybody nonto tutirari ni noe nante kumegitha nari riti atongire bangi na tia tukuwa imakosa babithirie turuororo nekanire eta ku witness sawa lakini tukwirigira memantu yatarira kia Meru County kwe mantu ya kuwataginya MPs nonto menya kwaganira Anthony tiago kwaganira Anthony aki kiri MCA na gavana ya wita accent mangaya kinya MP kimantu ya maendeleo ya kuwata MP ya kuwata MCA ya kuwata gavana kwa hiyo imantu ya twariritie tuthia twina ukiri na kwea heshima kiri atongeria bonde kwa ngwitikia rwario ruru ryo inde imdamona bubu abunge bangi nibaugite bo batina thina na ngwataniro iji nontokire barenda nibiti nethira na thirithwe kionekana ndene kaunti ya Meru ndagwirirwe muno ni ngwataniro iji yetu na Kawira kuona MCA na ngabana ibagwatanirite kenda baitanirie ngui baitira mu Meru ngui twinde twaringirwo kura ne antu ba Meru na antu ba Meru bataturingire kura twitando wene antu ba Meru baturingire kura kenda tubaitira ngui antu beru ya gutingugi itana mbere indi antu bagwatanirite ngui ni itabwega na mutiene Brunandi ni MCA baba bonde bakinyo bisine ya minister Nturi gwikira kirore kya ngwataniro menya waziri na rekinyawe na njara yawe kenda rwaria rwa kwambiria na twachokeria na narwa tukwinene muno kiri antu betu ba Meru nonto bunge Meru nione niyo ngwataniro nene muno kumaria bathurirwe na mwanka naro bawiba kwenda okaranthi na minister wao waziri mithikari Nturi uria wi mwana wetu ndene Meru uria munene kabisa kithirikari ya Dr. William Samoei Ruto na bakiuga na ikagita gaka nowe gwetero ng'wezi asa kiri mugongo jo Meru tafakari ninguchokeria mheshimiwa mithikari Nturi CS wetu wa agriculture kirithikari mheshimiwa William Ruto no ntumbere ma no tegere mweri wa December na for sure ona Meru itete boyega na ona no mwanka president wetu atonyere mantu ya Meru nikenda tukomba kwerekana boyega na uma Meru itete boyega no ntondo wendendere yakuindithuka so mheshimiwa mithikari Nturi ore ali itubati kumwatuzo turea Meru tukauga na tukaritie boyega na no ntonoe ritho rietu kiri executive ya mheshimiwa William Ruto tumwikire inya nikenda leo ndere abakari nthikire cabinet mantu yetu akomba kuyakaragia boyega na twina yo mashinani tumenyere tutigachunie mugwati mwana na mwana ari mugongo mheshimiwa mithikari Nturi
noe senior most kiri executive ya William Ruto thai na kwa tumunenkere all the support nikende guru nara neo akethia tukaritie bwega na tutumukimo hakikaisha mashinani yaje tukaritie sawa sawa na ndiri bagwatane na ba mheshimiwa Mithikari Nturi baike Meru ije county yetu mbele na tukabaunga mkono na tukona matunda na thirikari ya national government tutuye mheshimiwa Mithikari Nturi na ngwataniro njega na president wa Kenya na deputy president Muthuri Muriuki Gîchunki gya Ciaca.